rajiipun Retnawara Sempedra si bekal leju mangkin dek kasatriyanipun Madukara bunga mangkin dilempang lian karan iadep panglatin epon Semar kelaben Bagong juga rajiipun Sempedra milana saat mangkin Raden Janaka rupaipun bekal angantika Kakang Semar Putranoyo jeung gak dinto Raden kasoon kok dek kabean karan bean ajeng ngade ingkok depak dek kasatriyan Madukara kakang leras cobaipun panjenengan pecen gula eko cak kiring ngabula tantona pecen gula mapak karabuna panjenengan gak dinto Raden kasoon kok dek kabean berarti bean ngistoakyong kude kasing kok Semar leras cobaipun gak dinto Raden Semar dalam gak dinto Raden sing bean cek senbusen dek kasing kok sabebeen siang kelaben malam kapanasan tur kaceleben iki gara-gara aromat engkok mulai kini kantos dibesakan taria Semar busena kadipun apa Kak Dinto Raden boten kula ampun tak korang saya nyama angguyan ampun penuh cedhak enten kula ampun penuh punten boten kula tak pusen Raden kasokon kok Semar iki leres Raden kelamun beken maturkan tajari adik kasingko iki apa boleh beken Bagong berema beken sila abid ngabule dek kasingko apa tanda ika korang manabitin gula sampun
abit abon to panjenengan sobong ika orang gen kadinto bisa den kula de panjenengan rati. Mak tak kare peng. Lu takut tak apa ya? Iya, dia tak kira berdebu. Tak kira berdebu. Di kawane ngambo apok pak. Iya, mak apa mana po jika kebelaksanaan. Iya gong. Ladina teka nabeun maturkan tajeria. Rasa nangkok ate cek bungana bila beun maturkan tajeria. Semputro berema beun kabeudeuna si abit a keluarga kelaben sengko apa tade ika korang semputro matur engki ka amas dan kula kocaki keluargaipun panjenengan siampun abit a keluarga sareng panjenengan sobung eka korang ka amas kasopon kok de kabeun semputro Sri Kandi mata iki be mata areng bareng kelaben beun Kakang Semar Jelma kadinto Raden. estonang kok pol makompol bean bagong iya semputro iya Ekir. tapi mun tade Sri Kandi akan tak nyaman Saya mana bi tak kompol kurang bungan kadinto Raden. iya marak tempeli gelu kakak Geng. Geng. nape Wah. Jaga banapi ya Raden Asoro ka engko. oke Dina jeung Sri Kandi sero pakumpul lagi ya dadi bo ngolok gelu. sesoro siapa Bo, iya pajen engko. begitu kang ngolok tinaju Wah. Raden Asoro ka engko Asoro ka beun are kok jagi kerja sama. iya mak pira kerjasama sih bagaimana tiga bojoran pada Wah. Elah cek nyangkuan kau jak engko bila jangan kau olok. oh kibon guna orang jana bula itu sakiting tan kenang Wah, benih bola ngajari ada nyama kau wajib. belis gula kasih Wah. Wah, ngolok kau ah. jaran kurang lemai bu tapi tongkot tak gerpa Sih. Kalak kapran. ya jo tina jo Wah. deh Cie. jenengan ente beli sulak delok won udah kan ja Wah, baba. Mak tak tahu kadun anak neko bo. jenu awerem mana Pabiasa. Tinaju Sri Kandi panjenengan etem beli Raden Janaka koa. Sah. ora gene ko Iya, bubulay boy. Muka kanan nang iya do. wah gene ko jentu jengan naula Iya. mun masalah bebadukan Iya. nape boleh bode dudul ya biar Awan pan. oh mantap koro Kono. Tinaju Sri Kandi be panjenengan egatikan Raden Janaka koa Wah. Majak tambeng anak-anak riang. berema beui nani ko Tinaju Sri Kandi panjenengan etem beli Raden Janaka jak beri buntok. oh kiwon Iya, iya. Tinaju Sri Kandi panjenengan etem beli Raden Janaka cek beri bunto Oh, dah tambeng iya kan anak ria. nape natambeng Mak tak mau karatu. cak nadika cek beri bunto Oh. Mbak, ense kali Romano lumayan. ya olok tibik nawe mon tak cocok ya Iya. Desak. Desak kabara. di mabara Di Malaysia. isi tiga ya mau tahu Tinaju Sri Kandi bo. iya Semar Panjenengan etem beli Raden Janaka. Pokona apa kabar duna boten gula korang ngawning kak dinto tinaju. Matilna kamas Raden Janaka riala badanang eka satrian Semaria Bah, engki. iya kibo nyabrang kalaben sengkok Semaria Saya kamas bona
pona pase kabar duan amon kacelak ya dena kaca kamas audeng pasange ate lamun melah bedhe mata bila metem bedhe ate kaemas Raden Janoko kaemas ponapa kamar duan reng si genteng laki kaul reng si genteng laki kaul waduh Ada pak, apa? Ada apa pun? nabe Cih, cih, rajin dah kau wajib najina juga rajin. Mak perak pros seger berdiri bos. bahaya Rajin malah kedodo. saparuang andi tabuan tabuana ajunan sapatika andi juduan abu lebenti akalah sade nabi apelentena mate amur kamas apokok tika deka bulan belencana tak kira kora apon somor etanian eko rasa aben betona kamas niat dosa bagus tona panjenengan setoken tolongan mati ya Rajin, tak bisa membayangkan bulan Maraniko cih, rajin aja anu jeria mak. iya Cih, nganga ibu leratin ini bobone bolar ngangae. Dah kau wajib najina jeria. kato pak nama pesel epentia sabulungan kamas mon ocakna polos eman kami piase marak pendegel ya le. Sabarina Sri Kandi kampuk kebeen semput ria lagele depadena ngiring bedina singko depak dekat satrian Madukoro jugen been iye esat satya been puru depak tanto pai been ria sial esat satya onggunang kok depak dek bektona tapa brataneng pertapan Sabtowargo Sri Kandi
matur engki Kak Emas leres debuepun panjenengan sabab esat mangken ampun depak dek bektona panjenengan tapa brata neng pertapan Sabtu Warga tak engki Kak Emas iya le tapi engko abet cek lesona cek kedur beremaang kok mon pas berangkat gulaku bei Sri Kandi manabi panjenengan ketur rasaipun engki nyara Kak Mas panjenengan istirahat di minta engki iya le Semar Jangan karinto Raden. estonang kok esat setia Eki. depak dek bektona tapa brata nang pertapan Sabtu Warga Eki Raden. tapi kok rasa cek kedur Semar Manabi kasak mon kedur panjenengan ponjak paksa ke istirahat kendutore dan kula ngiring panjenengan iku caki dan kula rosoro kasarati iya Semar engkau paksa ria tak nyaman karena pikiran engkau ria tak nemu bertak temu temur Semar angki geni karati setiang kok pikiran tak karuan Eki ate dek dikduk siang kelaben malam Semar lebih saya gak dinto ki istirahat dimin kangkui ma tenang pikiran gak dinto rati Wain kiratin panjenengan istirahat dimin karena bektona apa malam gak entowon iya bener tinggal pun berangkat ke guon iya bener sepenting sangona bodo nasi gulung bodo iya mau iya. perak berangkat gampang urusan kaula won Iya bener Pak iya iya gong bener ocan bekan esat satiang kok istirahat agelu ya marale semput terus Sri Kandi berenging kok bekal istirahat mengidina tina berangkat gulaku boyle matur engki Kak Emas iya mayu tedung along polong kelaben engkok beking sempetro engki Kak Emas nyaraya tore Sri Kandi nyaraya tore Kak Emas sengak Semar jaga kalaben si tepak Eki nada suci tinggal puncak kau udah kan torati takut berdepa apa Semar punten tak kira beren apa-apa kok tanggung kau lah serangan bagung gak sarati iya engkau percaya dek kabel Semar Eki rati Raden Janoko acorak cek kedur mangkin dalam badane pon si bekal berangkat dek pertapan Sabtu Warga istirahat mangkin kelaben raji-raji epon si kadua asaren mangkin nape boy na yun wah nanti kelu Arya jangan naon ki berangkat ke gulakku ratin istirahat jangan naon tanggung jawab engkau kalaban baen begitu deduk nih kak wah iya lah nyaman ring abi kena juga ratin mati dunga di kawan nih kak apa kok mangkuk toju ona dailan ih mak berak dalam mirki ya bu nomor rawatnya ini kok sekarang lah dia dia terak nih kok tak nyaman ratin tidak kedua paten nanggo Arya ya ore tak ratin teh dunga bulubu di masa kakelar ya ke dia kini koi tanangan apa kan sekakel iya mat oh lah Arya lah eh zaman pengen tangin Arya yang maka wajib nang kok pun baen ya jaga aja jaga kasau nyaman tiga dua nyaman ring ngabur kan iya bang
kapuntaning wala. Wala juga aja. Tegentian ya. Ya, lah juga aja ya anu. Ya laku na ulah laku berangkat maning norok ratin pentika. Jasa sabagi ya lah berempat. Kalau belas madam kan pada kali sangat madam. Raden Janoko siampun asaren kelaben raji-raji ipun. Tor siampun ejege panglatinipun Semar kelaben Bagong. Kelaben tai kasangka bedel setong. Utusan dari Prabu Sosromoko sing kesambet ponakanipun Raden Milokromo. Nyabe aji lemonanipun kadipun apacara kanggo ngethok serana Raden Janoko. Masuk manggen Raden Milokromo akadi maling langkaipun. Kacer mangkin Raden Milokromo tancapaki pusakaipun gedhok seraipun Raden Janoko bareng naring Pandhu. Kerjet mangkin Retno Semputro ngatela ceraipun Raden Janoko panika ampun apesa diriraken
dar kalajir mangkin deuripun pasera singane aja tak rejet mangkin duh Kak Emas Kak Emas Raden Danu pasera singane aja panjenengan Kak Emas Pak Mas panjenengan seran ampun abesa kelaban ragen Semar Semaria Bodoh pun apa kadin to dinaju. jak tandung malalo rambaan Semar coba olati ratin Wah, bodoh pun apa panjenengan mak cereng-cereng. kan makan abaan Semar jak tandung Tari regula dinaju. Jadi jangan sanon ratin kasa, bodoh sani aja. Tinggal kalau nyomu agak lu dinaju. Keluon maling jeria mak ratin mak berak karak seran ragon lepas pada mak amak kemang kegelu maling belenger aku mundur tedung padan saya tak meluah bagong bah jaga dulu nak Luna benar jaga lu dan jadu Bukan mau na dia Bone bolan tak nemu nak dan jaga lu dan jadu Nabe Arian musibah si tali raja Nabe na musibah Ratin Janoko seran bodoh ya cawa tepat tiga jalur kan iko deki jangan jai udah bonante je turun boroan gangko bon muntak percaya gangko teku tibi lah marah teku tibi gua muntak percaya teku tibi aduh kan mangkan muntak kadoro bon kanjak mau nyongo marah jeria Gong jaga ada tak tong ratin kok mulai sopso kok ada apa? ya balain di mulai apa pedis ya sih pun pada kakanan narapon mun tak kok kador jok nyongok pun jarobo dengan babak namponi mare pun katipun apa kak linto tinaju iya Semar marah Sri Kandi jagairan Semar mak tedung malolo Sri Kandi dia dinaju Sri Kandi pun tali berbayan kak linto dinaju Sri Kandi dinaju apa Semar nyara Abu Mudimin panjenengan kak lintonmu musibah si tali beraja dinaju apa musibah apa Semar ya nambah ngaranya wajanan kainto pada sisani aja seran Ratin Janoko kainto pun ape sasan ragan kak sak dinaju seakan darah Semar makanya terkelaban singkok punten dan kalau tak akan do sadar sakan itu dinaju mana bibanci dengan kak itu tak berjaya olah titi min kak itu dinaju iya latina kok lingkuas eki Panjenengan
martedukeun ka ditu dinaju sing urut perak taredep sakadja kaca asarangan bagong temu-temu dinaju sirikan di kasembutmu acering kaca dinaju ngani aja dupa sera emas kamas Raden Janaka gede Acek mangkena Acek tekena dupa sera ngani aja emas saporana terkau panjenengan kaemasnya beremaria semar mana bidan kula tak martedukeun ka ditu sirikan di marepun katipun apa ka ditu dinaju sanonto mareniko iwan bareng majo abit-abit ratiniko bodai dinto niko tak nyaman maka iya jo jika kan andika saktiang oh iya jo berema cara kaangkui ratin niko panyitong ragena ben ragena tika oh dadi ragena Raden eba masuk akara gengkok bang kiwat oh iya kok minta tolong dan sanggup bijak dong bang sang yang pendara guru ati dalam minta tolong dok panjenengan ragena Raden Janaka panyitung lagi dok raga badan kula kadinto sang yang kini lora semar siampun manyit tongaki pikiran kata rema panyunan epon de sateje dewo se bedenang i atas kayangan panyitong raga epon Raden Janaka de raga epon ke lora semar betronoy kadinto dinaju tak makan kok ngalamun ngabes ka emas Raden Janaka kan tajer ayah dekak badan kula kadisa tak mangkejukeun kadinto dinaju mayu kok ngelaban kampuk sebut rebeen sakale bagung iya engki alapor de orang ngamarto engki supaya nggak tahu wejak ka emas riaba dengan tok serana semar lada jogoipun panjenengan kadinto dinaju kampuk sebut iya le Sri Kandi nyara kampuk panjenengan sareng den kaula juga semar bagong alapor dak orang-orang ngamarto terutama dak Kak Mas Sri Bathara Kresna supaya mau ninge kampung Kak Mas Raden Janaka nika ape saragena kelaben ceranai iya le marak berangkat kau ngaturake oneng dak Kak Mas Sri Bathara Kresna semar kadinto dinaju mayu bak narang bareng kelaben sengkok nojo dak orang ngamarto iya badan kula ngiring kadinto dinaju bagong engki dinaju nyaraya tore panjenengan tetep ya reng sareng den kula ya mayu arep bareng iya engki
sampun ektok laben Raden Melok Romo soruan epon Kanjeng pamanipun Prabu Sosoromuka kauladen mangken pasanggrahan ngamarta sadenipun kumpul neng pasanggrahan ngamarta Dewi Kunti Nalibrata Prabu Darmo Kesumu Dewi Durpadi Raden Brontoseno Jugan Sri Bathara Krisna ampun badhe neng pasanggrahan ngamarta Prabu Darmo Kesumo Nalindra Rengamar Kaering Klaben Raji Epon Durpadi Raden Brontoseno Sri Bathara Krisna Kak Mas Sri Bathara Krisna kaso onten kula mung kudu panjenengan karan panjenengan tak senbu sena kumpul neng pasanggrahan ngamarta Kak Yai Prabu kawajiban ten kula kompol de pasanggrahan ngamarta sabab beda cak-ocak geger katana ki belum kesap kauladen mangken Raden Purbaya Gatotkaca siampun masuk de pasanggrahan ngamarta mentang langkah mangken jelenipun Raden Purbaya Gatotkaca Gatotkaca mak pas been terlambat masuk de pasanggrahan ngamarta matur iki Kanjeng Obe sapurana abdi dalem mung kudu panjenengan Kanjeng Obe estona abdi dalem nang ejegeun alas dadoko tak kepok de bengsana rato sika samput Prabu Sosoromuka sampai cekcok kadetian sareng abdi dalem Kanjeng Obe la matiana been keterlambatan masuk de pasanggrahan ngamarta ria beudeuk kacekcokeun nang alas pendoko tadek lain Prabu Sosoromuka matur iki Kanjeng Obe nanging abdi dalem takoning punapa asal tujuan masuk de wilayah ngamarta ger Gatotkaca
menurut panduman singko ria tak nyaman kan, tapi engkau pikir maksial masih ria ropa-ropana Kakang Semar Badronoyo semput terus irikan dia Bagong iya masih ropa-ropana bekal masuk di pasanggrahan ngamar Mayu Semar nyara ka empuk iya Mayu lek jadi anak kok rambut do pandok ya tak ning kabur kok Kakang Semar Badronoyo den kadinta Gusti mak pas bean masuk degel dekan Tajeria Radina bean riade emak mana beden kula cangkulang pamatur dek panjenengan Gusti kaento boten kula asarang Bagong Cinaju Sumodro asarang Srigandi kaento numumusibo sitali betraja kalisa Gusti maksudnya bean ria musibah apa Kakang bermasa pada amur aku Bungsi kawulung, tak kabulung kan tak tahu liga. Iya pun bolan. Ungkul saka dinto Gusti. Musibah si tali betraja ke asa. Musibah saya nyamaratin Janoko kasa. Bedesani aja ke dinto Gusti. Apa Kakang? Bedesi asani aja. Maksud tebean pajelas mon acaca. Maksudnya Kak Disa hanya maratin Janoko. Seran Kak Disa ambo de ngetok Kak Dinto Gusti. Kakang Semar Dalam Kak Dinto Gusti. Berema beun aja geratin nama pas beun terledor. Pun astiar Kak Disa Gusti asa dengan Bagong oneng-oneng kasa seran Ratin Janoko tumotobong sobong kasa Gusti Kakang Semar Badronoyo dalam Kak Dinto esat satya engko tak narima dek beun maripun kadipun apa kata Gusti karena beun riala andi tanggung jawab aja geratina siang kelaben malam beun si aja geratina mak pas beun kan Tajeria Kakang berarti beun ria tak tepak aja geratina Kakang Semar mana beden kula kasa Gusti ampun astiar ampun tepak kadipun apa pula sing kula pun tak karya talir perak cuma 5 menit kesak kaula Gusti Sri Kandi beun kocak aki panglima perang sanajan beun babini beden ing amarto ale mak pas beun juga terledor aja ge selake monde iya beun tak tanggung jawab Sri Kandi Sapurana dan kaula Mas sakatukan pun panjenengan Kak Mas dan kaula sapora mengkuda panjenengan Sri Kandi
Esat Satyangko minta tanggung jawab pabekan kelaben Kakang Semar Badranaya. Bermacara kaangkuy ngaoleh serana alih janoko cela apesa kelaben beuteuna. Carana caan beun kelaben Kakang Semar Badranaya. Oh, marepon katipun apa kadinto Gusti. Isarya ka amma sing tak etemu cucuna kasak se etok siran Raden Jenoko Gusti. Semar Kadinto Raden. berarti beun ria tak tepak aja ke dalam berung. Mana beden kula kasak pun astian. Pun semangat ongku beden kula Raden. Monde ieu beun tanggung jawab ka angkuy nyare serana dalam berung bermasih hasil Semar. Mak nambahi berak kak dinto. Sebedan kula tak oning isarya kak lima kanto Raden. Man, Iya Jo. si mana nih kau tiga orang gula? Iya. Nyaman nanti kabula bareng tika rosoro udah kana. Iya bener. Tapi tika bareng bula pun narema tanggung jawab dari Raden Kresno. Iya. Ki berema boleh. Tika kelaben bulan ni konangkung janontoan. Tanggung jawab lah ya. Kiwan. Iya. Kakang Semar Badranaya. Jelma dinto Gusti. Esat Satya beun tau sabit abit nang ing Amarta. Eki Gusti. Jalani bermacara kangkuy hasila ngaole serana alih janoko. Sirikan dia bagong iya. Eki Gusti. Mana bibeten kula pun iya tini. Sisi asarya sirana Raden Jenoko kak dinto. Samoga na ibangkiya ka sa Gusti. Kan milana beun Esat Satya kudu keluar dari Ngamarta. Pola deki mik bisa beun nemu jelen ka angkuy. Eki Gusti. Serana alih janoko ria ibangki. Eki Gusti. Gong, Nabe iya yang orangnya mai tugas. Kangku nyariya seran Raden Jenoko. Hanya maka wajib nang ko berubah dia mah ayo jalan ijo. Bung Kiwat tinaju geuning teu dikandi ieu. Gak iya. Tina jauh sirikan di. Iya Semar. Tore se asarya seran Raden Jenoko kasa. Pola me ibangki me mangki pelantaran kadinto. Tina jauh. Iya Kang Semar. Kelamun beun riat tugas kelaban ka Mas Kresno engko sakali bagong iya. Eki. Mayu cabit-abit beun bade dina Semar. Ngereng ten kulo tina jauh. Nyon pamit ten kula ka Mas Sri Bathara Kresno. Iya Sri Kandi, beli berangkat. Kaitinan. Nyon pamain kadinto Raden Jenoko. Ayo kok.
takok bede kadetian dalam parkilenan iya biliceng saat yang kok nabeng aja Semar kelaben Bagong seringan dia kaitinan cino nanging panjenengan tak usah kubeter, tak usah brek, tak usah bingung. Mun ki bedaten kaula nanging ngamarto, mungkin sadeje para dewa mi beles ngajaleni katipanika. Iya, Cong. Engkau partaje dek kabeuan yeuna. Matur ki Kanjeng Pipi. Esat mangkin panjenengan nyarah abeli dek sanggar pamujaan juga Nyai Prabu Darmakusumo Durpadi Semputro ya Gatot Koco ya mencar beun dari dina areng bareng bean kotu aja geneng eta bebetes takut bedekat tetian bedekana nang ilabeng sakiting ngamarto matur iki Kanjing obat nyarah ya tore nyara Kak Mas Sri Bathara Gusti nyara Yai nyara Kanjeng Ibu Kunti Nalibroto ya marah Cong Darmakusumo poci selamat manter muga pangkia serana alina beun janoko ya engki nyara ya tore Kanjeng Ibu Durpadi engki Kak Mas marah abeli dek sanggar pamuncen Semputro matur engki Kak